Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. Namuhla-ke ngifuna sizokhuluma ngenhlambuluko, siphinde sikhulume sikhulume ngomkhokha, siphinde sikhulume ngokuvalwa kwawo, siqhubekele ekukhulumeni ngokuvalwa kwengozi kolimele like ukuvala amanxeba. Before I move on, ngiyathanda ukuthi-ke ngikhulume ngalento masikhuluma ngezinto zasethongweni. People know but don't understand it. They've got the information but don't have knowledge, of which means they are less informed. Actually, they are not well informed. Bakhuluma ngento abayizwile, abayazi kahle. Uma ungababuza further, ngeke bekwazi ukuthi beyicacise. Into yasethongweni sometimes idinga umzimba wakho and your identity, ubuwena, including your soul, spiritual. Okugcina kubalekile kunakho konke ukuze uunderstand izinto zasethongweni, i-wisdom. Bona-ke wayibamba lapho-ke uzoyi-understand-ke. Yikho-ke uzothi uma ungenazo lezi zinto ekuyishoyo, makukhulunywa ngalezi zinto ulokhu uthi ayikho le nto. Eke siqaleni laphana odabeni esiqala inhlambuluko. Ngeke ngiqale nje ngenhlambuluko. Ngicabanga izinto ekuhlala ekukhulunywa ngazo lezi ngiya-highlight, ngiya-hinta kahle kahle. Akekho umuntu ongazi ukuthi inhlambuluko kusuke kukhona umuntu obe-wrong, noma sesikhuluma ngabantu abaphilayo. Kusuke kukhona umuntu obe-wrong, mase lo o-right ethi uthi uyena o-right, nalona ethi hayi no akusimi eng-wrong, inangu onjani njani njani. Isuke ikhombana, yabo, kusuke kuyinkombankombane kahle kahle, of which means kufuneke ekugcineni-ke mase siya ephuzwini lokuthi kwenziwa inhlambuluko, kungabikho ozothi ubani u-right ubani u-wrong. Once nje savumelana ukuthi siyayenza into yenhlambuluko, asisayifuni indaba yokuthi ubani u-right ubani u-wrong, ngoba manje sekufuneka kulungise lento ebucayi-ke eyenziwa nomuntu okuthiwa akasekho. Mhlawumbe wahamba enesikhalazo ukuthi ufuna bethelelana amanzi ngokufuna. Abantu bengaphambanisi, bengabuzi ukuthi yini ukuthelelana amanzi, ukuphumelana umlotha. Izinto ezenziwayo emva kokuvumelana ngokwenza inhlambuluko lo. Mhlawumbe ngiyobuye ngikuchaze kodwa ngake ngakuchaza phambilini. So-ke mase kuvunyelene-ke asimfunike umuntu ozothi mase siqala le process umuntu kodwa ethi hayi mina ngangakwenzanga ukuthi ubani sesivumelene ukuthi lento si-right sobabili, si-wrong sobabili.